aha unyemerire nko twakugambye ngo turiyo muri Buhweju district. Buhweju abantu abingine bagimanya nka omwanya gw'inensozi nyingi no muyaganora ndwenda kuntwara aho unyemerire ko hansi no ruhanga ruho mugera muhango norebe ensozo rebe mpanganya muhango ziryaha kandi twakugira ngo turiyo tugendane turambura ecyanga ekya Buhweju na mnonga ababantu abarukora imirimo yabo eyaburizo twaturiyo tugendane tuganira n'abantu abarukwisa waraji turiyo tucyagenda tutambara twarga aha site yo kubanza ntuza aha site eya kabiri kandi naho turebe imirimo y'egene bagikora bata nabagikorera nka uzike ngo ho kwisiza waraji natekwa kubara hamizi mwenu ncuma isangu emigera nkeji ndikimwa binteba kusinga yo kwetaga munonga omu business yabo eyo kwisa waraji okutembesho zinabono basobutarigayo mwe no genda kugenda mpora kwa wagenda kubera ino nortera yibare konka program ne cyanga cyawe na nebiri kukikwataho kandi nyowe nibanyeta Edmond principal farmer reka tweyongereyo tugende tuze kureba handa hiba kwisiza harajeje nabo tuganiye nabo omu district age abantu babasize kutunguka babasize kwebisaho kurabira omurumogo gwine kigubaganyire n'ingano bagukora ahabwo bushoberwa tegamisho twengere ku rembozi yabo aha kitesho raha korkwikaho abantu bamwe bakabahereza amazina ahabwo bukugu bwabo ariho abo bakafuru omukoroza amarwa tubasize kushangaho omugurusi weitu murungi yagira ngo yaheza emyaka erukurenga 20 omukuroza waraji omurumo gwe korukuteka edomora eya waraji wajiha amahega we naba naroreza customer okumugambira marwa gaba gabonera ninga gatabonera haza ibintu byatugambire obwe arukuganiraho nitwe obukugu obwayine omumurumogu okumara emyaka 20 arukuruza maru asimwe Julius tubazindwa ugakamkache kandi nkansho mirho nka P7 agone nyetigeza kugira ngo ngagishoma mwe nabwecyo okuroza marwa ndiyo murozi wa marwa abo kubegesa kugira ngo ko baragateke owamara mubure bukwingana imyaka 20 tugambira ko basebganywa mune byo gusangire mu byo no mu byo ebizubebi birya abantu kuba batekire naniza kuroze ikifundikizo kanterera harya abwo pressure yenaka yamizi kandi omurumogu gwino mebizubu abo kugira ngo twine drum itibingariza ekindi echamani ekinakubini mbagambira nkimwe aba radio west nanga abahi ngabe nimba shaba mungambira government etorondera kahanda karungi kakubaza kuretiza mama rwagitu naho turagatoze kinguruka garoza garuga kunura bagaguze sentenche kaneza takwera barya nyoni ndo samarwa gagudu ogogo wargaha nyonganyerwa mushinge 10 abona ajya ngo nimarungi musera nimba nindorezo muguza musera mwe nabwecho muturondere ka factory steyunga kumwabi mwatakarwa kabitoche hari yaruguru demo mutere ka factory ka waraji kabone kutuboneza tukatunguka omurubuhejo gubaherize ntasi agwa gwagutabahiriye ntasi ne baba bataro tukabanza ubushaza bwaho amataka gatubura mwene konka akawaraji wirito bwebi yastera abashaba be barwiro buhere akawaraji hati bwene ubwe kabye katahira mujuba mwene agwecho akawaraji muteko agurukarte muteko amani mingi teke ntoche zito omani tubone kuboneza ntoche zito tukateka akawaraji agone katugasira omwana yine diguri yomu agitungiye bwanyuma y'imyaka 5 ahasi y'imyaka 5 taji azihira mu waraje taroho ndisho azihira mu gamenti kasi ecyasimbi yabiroho mu ruhweju umucwekeki tukatunga mu abantu bashomire konka twatunga mu mukozi wa gamenti tumwe ba master bashatu mwe nabwecho kandi twineza diploma twineza diguri mwe nabwecho ngumo tuyamika abantu umukoro mu mugwanyo guno muteganise bwa mebintu by'emishoro tuganise edurameji ne shashurwe mitware 5 nyonta karorze mitware 5 ne yagenze burkwezi burdram mwe nabwecho nazo mutsasiro nk'abantu
je mitware 5 mbano mugishashura government ntishashura gameti agwa kwa arotenda wo kuja atenda ringe nkegomborra ate akije natshoroza akatwabwa arifite bwo kubuzabuza ni yaseze bwo twangara tukumanya ngo tukumanyime kuma umuhoza bwenu mukabe ni mwenda government bakore nyonga tukabe twenda ngamete tuyo katenda amateka batagahoza kana bahoza haraje ekitoke mbachoza amatete bagahoza kandi negura rutatano tabakugihoza mwena abwa chimbahoze domara ya waraji erkorga murtabiri mwena abwecho mugambire government nangwa triste mubagambe kuja ngwitwa buhwejo twaza mu FDC abantu nyamwingi omuru buhwezu babasize kwejumbira omurumo nugo gumwe ahawe nshonga yo kugira ngo abahagizi babo ahakunywa waraji nibingi kandi nangwa nentasya erumu abo kuba amarwa agarukwisibwa negarakuka kuguzibwa obwe wahika omu bitekero byago tariho abantu abakuru bonka na nabana bato nibejumbira omumurumo nugo gumwe nikitwara eshaha ibiri zonka kubasa okwija edomora ya waraji kandi abateki ba warajeji nibagira ngo waba otine mizi garukufikirira torukutunga waraji abo kuba korukuteka eduramu erumutonto amahega wasimbamu orusheke ekyoya ekirukushohora kikaraba omurusheke orwe kikahika omumezi kibasa kuhora kihinduka amarwa gabona kuza omukigerekani buhweju ne district eine abantu nyamwingi abine ntasa yabo erya hansi munonga ekine bakegekera enkola yensi yabo okwehangirwemo okuba eyenshozi hamwe na no kunagirwa enyuma omubwire obwenyimaho obuyabire ekiri mu butware obwa bushenye mpango ngo tubaragifireho okusya obuhereza nko kucyabire nicyetagisa buhwezu district nko mukugireba nkuko nabashobora yetandikire kuyabirira kubi munonga konkanye ndagumbagambire ngo buhwezu district at household level wabano jiringanisa na district nka Kamwenje buhwezu district turije munonga abo kubatoka abona y'umuntu ari kutaha umunju y'ibinyansa mu buhwezu district buri muntu wena ari umunju y'ibati in fact bari bargo munju z'amabati nibazo mugasembure buri muntu wena ayino musiruguru toke na nobwo mwanya so buri muntu wena ile cyara kuguza mu kaci kumuretere sente iki ni kintu kirunje munonga icyo mu district agamwe kitaramo because nkozoro mu district ya Kamwenje nakora mu district ya Mbarara abo ko wazanka Mbarara ukazanka umucyaro kibakweta Mwizi ukazanka Bugamba na sampats za Ndija hari abantu abakiriye nyuma munonga uganyurwa mu kanya nk'umuntu naheze imyaka 8 ndukushubira amarwaga kandi yo mushubuzi wembiri ningure mbire ze mutwaro mukaga ushangeshye nafune mutwaro 8 naba mferiwe kandi nshuba ngobere hargame mutwaro 12 nshuba nyisangu nagubadaho hati bwabara bari nkubwere bwenjura nsteganiswe bwo mugureta amarwa abo kubentambara yitu nimbi transport y'amapiki ninge bigero shange ndumara nzitera hansi rero uganyurwa mu kwitu no shanga nko kina nagambire ngo ntugoba nko twendera tufonere tutyo uko begombo reji nsteka binji umuntu atakwaza kuteka waraji intasa yenebera ince ato muntu imaba abakuteka waraje mwena muri abahisa no mwisiza n'ingime mugura muteka abamwe no bahisa abamwe bazi umuntu cyazabo abandi babaziguze konka tutwena kutobantu wenda government twere tukayenzere ngo base kutugurira amabati umbwire bwenjura tubene tushangira eduramu zita bakube duramu yaterwa enjura ne haga ninga gabarwa nabwe kugira ngo gwite esho zitu zabo wezu umweje mure nugurga ombishozi ujwe ntibastekiro mu mpanga dero gutware duramu zitu ninga hazama miza mabi agataru kwera kiretera amaro gitu gaba mabi esho cyazagenda hatitwe twine orchiko rwitu rw'abateki ntibatuye n'abantu bari kusitekera abosere no bashubure nku
tugaruka tuba tuyineho abandi abatetsi ngo nagamba abashubuzi bembire n'abakama bentoke nuko turi kuba tuteka ibi nibyo twabasha kutungiraho SABTG. niyejo buweju kandi watureba turi kuganiraho n'abari kuhisa haraji omucyanga eki harajeje bangira ngo inamani minje gumire tunanywaho konka natina bo kubana wasa kujinywa no shanga yakwiha page imhanda yaho nangwate yangu hino kutemba ku rugo kunako nigubasa kuba gari ya mino ga ruguru konka niturugayo twarugananka twarugarubirizi twaruganka hi tuzakorema ku rugabo hwezo program bageta ecyanga cyawe nane biri kukikwataho kandi hatu twaba turiyo ko mu rubuhwezo turiwaganirana naba antu abarukora umurimo ogogo kwisa waraje nugumwamira mu mihango erukorwa mu district age kandi nugumwamirimo ebasize kutahiza abantu mu district ya Buhweju okwisa waraje abantu nibatugambira no barabe binementasi ya erukumara obumwe na challenges nazo nibazishanga mu konkecho tukibaremise gukora emirimo yabo ekintu cyango ekinahura nibatuganiriraho batuganira aha kintu kikwatine na nemihanda kushanga ngo nibiha amarwa hare kugareta kugateka ahitekero bagiho mbyanga bitari bimwe na bimwe ekiri kuteganisa obumwe kucereza umurumogu ninga obumwe kashanga cyareterera entasiya yabo yabanki abo kujyana batamesente nyingi ahashaha yo gukora umurumo guri ya dena asha yo kuguza waraji oshanga batajigoba nko kuba kubana bateka Buhwezu district tushariyo mu Bushenyi empango nituganiya n'abantu omucyanga cyawe amazina ni banyeta Edmond principal farmer.